Zmijski zimski san. Jednom davno, dok je na podnožju Medvednice još živjelo mnogo stočara, dolazila su na planinu velika i mala stada ovaca i druge stoke na ispašu. Jedne je jeseni mali pastir Janko čuvao ovce na planini, ali nije pazio kuda hoda, pa upadne u jamu. Jama je bila duboka i uska i kroz otvor se vidio tek mali komad neba. Janko stade razmišljati kako će se izvući van. Najednom začu Janko oko sebe siktanje. Pogleda on oko sebe i vidi da je jama puna zmija koje dolaze sa svih strana, a u sredini zmijski kralj s krunom. Shvati odmah kako u tu jamu dolaze zmije prespavati zimski san, pa se silno uplaši i sakrije iza kamena. Sve su zmije od lišća što ga je voda nanijela napravile postelju, a onda su jedna po jedna neki kamen 3 put polizale i odmah usnule. Kamen se nalazio nasred jame i čuvao ga je zmijski kralj. Kad je i zmijski kralj zaspao, ohrabri se Janko i priđe kamenu. Pogleda ga i pomisli: ako su sve zmije polizale ovaj kamen i zaspale, i ja bi to mogao. Nemam što jesti ni piti, pa bi mi bilo lakše kad bi spavao. Napravi i on sebi postelju od lišća, poliže kamen i odmah zaspi. I cijelu zimu prespava. Na jurjevo zmije su se probudile i izašle iz jame. Probudio se i Janko. Bilo mu je malo lakše jer su zmije otišle, ali i dalje ne može van, a glad ga je onemoćala. Kad odjednom kroz rupu upadne u jamu janje. Zagrli Janko malo janje, mazi ga i tetoši i sve gleda gore hoće li ga doći netko tražiti. I stvarno, čuje on pastire kako govore: janje je palo u jamu, ali je rupa tako mala da nitko od nas ne može unutra. Kad ih je Janko čuo, vikne što je jače mogao: tu je vaše janje, a tu sam i ja, onaj dečko koji se na jesen izgubio. Možda me se još sjećate. Donijeli oni uže, izvukli janje i Janka, ali ga jedva prepoznaju. Mršav i zarastao, blijed od tame, zelen od vlage. Čudili se čudom velikim. Kako si mogao u toj jami ostati živ? Janko im ispriča sve što mu se dogodilo i kako je zahvaljujući zmijama preživio. Od tada je bio mnogo oprezniji. Pazio je kuda hoda i nikada više nije upao u jamu.